Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oh, Bek Mama dek, Bek Mama. Oh, sayang Umi. Mau tengok nak? Oh, sayang Umi. Tengok oh. Umi minta magun, dia tak put nongkau Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Lelon tak doa ini tengok Umi follow doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dah, dek won bo, kami syahadat. Tengok mak. Kono syahadat bo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Rasul Allah. Marhaban ya marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban, marhaban jaddal Husaini. Ya Nabi ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi Nana selawat tanya kepada Nabi Muhammad nak tak tua selawat salam itu dengan bismillah matare ayon uranya kepan mayan gata talak kecadat na ayan kalimah tuan Fatimah yang kupan baca la ilaha illallah, kalimah thayyibah rahasia mate nyawa elu tak kenal lidah. Allah Allah ingat dalam hati, la ilaha illallah, kalimah thayyibah berkaitan mati tak
janji Allah. La ilaha illallah Nabi Muhammad penguladumna benata ingat hai anak mertua surga indah yuk kaki paman benata ingat hai anak mertua surga indah yuk kaki paman. Doja doja